Selamat pagi, salam sehat ma hubata haganupan. Pai mai jalo hita hatari nai bata onjolan batai bagas sadarion. Lobe hita martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami terima kasih ma sombah nami hubamu. Yudut ham dogulu nami das kubani manogot on. Asi bagas sadarion pe bapa hatamu nasihol jalo on nami. Imana gabi onjolan ni gulu nami. Asi haganupan gulu nami romban hubani harosuh yurmu. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Hatani nai bata humbani sada Musa. Bindu opat ayat pitu makatahon sonon. Ailang dirgak do bohim. Anggui hurjahon ho nama diar. Tapi anggulangi hurjahon ho nama diar. Monggop madosain ilobe nilabahin. Anjahubam do ihasi holhol. Tapi hodo patut manrajaisi. Sada haoton bagal. Nah kadang lang isa dari sebahagian jolma aima anggolang ra ipasingat ipodahi atape inasehati. Pada dasarnya podah si pasingat lang ongga membuan halak hubani curang kehancuran. Tapi hubani gulu na lebih diar. Hatani nai bata nai paondos kubata ibagas sadarion. Ay makisah pasal si Kain pakon ni si Habel. Sediaon ay namarsani na kandung. Sanggah manggalang si Kain pakon ni si Habel huban na bata. Galangan ni si Habel iharosukon na bata. Galangan ni si Kain lang iharosukon na bata. Hunjay narima, marah, simburu, emosi. Sonaima uhur ni si Kain. Mangida si Abel. Halanya ini nai bata. Mase milas tumang uhurmu. Anjaha migar bohim. Uhur ni si Kain. Na ibagas amarah ay. Ternyata terpancar. Das kubani bohim. Ra. Mungkin das kubani ge panunggur tene. Sonai homa age pakon pamangan. Halanyai ipasingat na ibata. Si Kain nini ay lang dirgak do bohim. Anggoy horjahon ho na madiar. Tapi anggolangi horjahon ho na madiar. Monggop madosain ilobe nilabahin. Anjaha hubamdo ihasi holhon. Tapi hodo patut manrajaisi. Naibata tegas paingat kon si Kain. Halani horjani ai, hahuron ni ai, lang hauhuron nama dia. Dosa domma ilobe nilabah. Bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Dosa ai paimahon hita membuka labah niuhurta. Dan saat kita membuka labah dan mengizinkan ia masuk ke bagas uhurta, dia akan mengobrak-abrik kehidupan ta. Kecemburuan, emosi, milas ni uhur, marah, nadong ibagas hadirion ni si Kain ay, nini nai bata, asipodas ay ipasalosay. Halan yang golang, milas niuhur, kemarahan ay akan menjadi lahan subur bani sibolis laho memperdaya si Kain makurjahon hajahaton. Pilihan adong bani si Kain. Dan ternyata Kain memilih laho memuaskan nafsu marahni hubani si Abel sampai ia membunuh si Abel. Begitu tragis dan sangat mengerikan sekali. Dan pada akhirnya si Kain menerima konsekuensi humbani hajahaton nai horjahon ni ai. Ahama ai nini bani ayat 10 sada das kubani 12. Onpe hona papa maho hona usir huntano in
Na pangangang babah ni manjalo darok ni anggimin. Kumbagas tangan min. Anggo iorjahon ho tanoh in. Seng bereon ni gogogoh ni kubam. Mawatawat anjaha kaho-kaho mandoho itanoh on. Artinya ia kehilangan berkat. Ia kehilangan peluang dan kehilangan muka. Ilobe-lobe ni naibata. Ay ma konsekuensi. Humbani nalangsir siri ia nokan ay. Manrajai, menguasai emosi ay. Disitulah dia diperdaya oleh si iblis lahu melakukan kejahatan. Kita haganupan kuria na hinarga ni Tuhan. Haganup do jolma memiliki emosi. Dan wajar doai anggo bani sadapan orang rahita merasa kesal dan juga marah. Tapi marhite kisah ni si Kain pakon si Abel on ipaingat dohita. Bahasa dosa ay mengintip pakon pay mahon hita. Laho menggoda pakon memperdaya hita dan akan menerkam kita. Ase maningon dohita boy menguasai emosita amarahta. Nini bani Efesus 4 ayat 26 das gubani ayat 27 maka tahun sonon. Anggo manggila na siyam ulang mamardosa. Ulang masundut mataniari lang mitop ringis na siyam. Ulang ma pasiat na siyam sibolis id. Ringis milas niuhur emosi amarah yang tidak terkendali on masada no penailahan subur bani sibolis laho memperdaya hita makur jahon we tumang bentuk-bentuk ni hajahaton halanyai hubata ganumpan jaga mahita jaga hita mauhurta anggo apostol Paulus makatahon talardo horja di daging aha maay sebagian maay ay maparmusuhon ay mapartinggilon parsimburuon ringis subil pakon nalegaan halanyai hubata haganupan kita kuria na hinarga ni Tuhan ta ambilan on lahopainat kun hita ase tetap hita ibagas panrajayon diri manrajai amarah pakon emosi na dong ibagas hadiyonta yang kadangkala memang marit situasi kondisi boy do hita marah rado hita kesal rado hita emosi tapi kisah on laho paingat kon hita ase boy irajai hita ikuasai hita halanyai nitama songon doding 450 siah ay makatahon o Tuhan tiap jam say hasomani ahu ay anggo rapkon ham sibolis impe lau o Tuhan tiap jam bamuma goluhkin anggo dawoh doham soya do ganup in bay haganup ianan ham do hupindahi na roh do au sonari holong maham amin martonggo kita tarima kasih mabamu Tuhan na ibata bapa nami ijalo hanami hatamuin ibagas manogot on nalangboy ipastihon hanami Tuhan ibagas sadarion gok ibagas damay uhur nami tapi bani kondisi rado sipota ibagas emosi ibagas marah ibagas kecewa hanami tapi hatamuon mapaingat kon hanami Tuhan saat ibagas marah emosi hanami Bapa tondi muna pasing inma laho maparguguhi hanami manrajai uhur ageros pikiran nam padoh kon hadirion nami humbani nafsi kemarahan in Tuhan tapi paturut kon tonduimu lah marhorja manrajai uhur nami asulang madabuh kanami hubani bagai-bagai ini hajahaton palamblam ham uhur agerosi pikiran nami palumbang ham uhur nami Tuhan mendupak kun atak ICPI Tuhan na boy mambahen emosi marah kanami Tuhan bani goluon. Terima kasih mabamu Bapa
Ipaundos ka nami ma, guluh nami ibagas sadarion. Gok, bani damay, pakon malas nyuhur na humbangin. Terima kasih ma Tuhan. Amin.